Dengarkan kisah khabaran zaman masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menghukum bansi gomdonya. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang menghukum bansi gomdonya. Ni basi uro Nabi jamen kadengan angin sajan serta kan Nabi nedu ate kurusi angin bapot leban siklep mata kan Nabi nedu ate kurusi angin bapot leban siklep mata. Bansari truk basaboh tempat gemusyawarah geneboh raja. Nabi tanya baman dum cicegim tasari katim lun boh ke raja. Nabi tanya baman dum cicegim tasari katim lun boh ke raja. Suut pojam puk tuanku ampun nyonyo parsigam lun boh ke raja. Sebab sigam lun rupa cudadat lagi ngen hebat membule mata. Sebab sigam lun rupa cudadat lagi ngen hebat membule mata. Mata di bulat babah mekuet lepas tersabit sigam ke raja. Nabi Sulaiman masanyan deseheh nekem dum cicim lain surah mebura. Nabi Sulaiman masanyan deseheh nekem dum cicim lain surah mebura. Tema disuud burung kedodo menghanjir jampu balun ke raja. Sebab balunnya letar piasan lun peh janang perang malam juna. Sebab balunnya letar piasan lun peh janang perang malam juna. Tema disuud tutuk berago hana muso solake ke raja. Sedangkan jilon kupiah buso hana si uro lake ke raja. Sedangkan jilon kupiah buso hana si uro lake ke raja. Dicicim pala di gro-gro belambung, dicicim burung surah mebura. Berjua balai surah di samping, cicim pereling di sama-sama. Berjua balai surah di samping, cicim pereling di sama-sama. Malajita tadi apa jampo tedua mesepuk meblek-blek mata. Tema didame oleh kedidi si raja wali tabuh ke raja. Tema didame oleh kedidi wali tabuh ke raja. Leng putih ule jer ke polisi, si mirah pati jer ke wedana. Cempala subang ke gesik gampung, cicim mirah rungguru si kuna. Cempala subang ke gesik gampung, cicim mirah rungguru si kuna. Dicicim tulo jet ke penerangan, cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim ruk-ruk tabuh mak bidan, sebab digop nyan ke kuah-kuah. Dicicim ruk-ruk tabuh mak bidan, sebab digop nyan ke kuah-kuah. Allahu Allah.